Fudbaleri Hajduka ugostit će aktualnog šampiona ekipu Partizana u okviru 20. kola 1 Superligi. U prethodnom duelu dve ekipe Beli su u Beogradu doživjeli rezultatski poraz od 5:2. Međutim, jasno je da ovaj meč neće biti ni nalik tom. Kuljani su danas daleko ozbiljnija ekipa koja je predvođena šefom struke Milanom Milanovićem i kapitenom i najboljim strelcem lige Lazarom Veselinovićem može da pomrsi račune svakome, pa i Partizanu. Tim povodom u prostorijama fudbalskog kluba Hajduk održana je medijska prezentacija vojvođanskog kluba u kojoj su učešće uzeli Milan Milanović, šef struke Hajduka, Lazar Veselinović, kapiten, najbolji strelac i najbolji igrač kulskog kluba i Predrag Rajić, šef službe za odnose s javnošću fudbalskog kluba Hajduk. Hajduka i najbolji igrač ovog tima, Lazar Veselinović i najbolji strelac Jelen Superlige, svakako je glavno oružje Kuljana pred meč sa aktuelnim i verovatno ponovo budućim šampionom ekipom Partizana iz Beograda. Lazar Veselinović i jesenas u debaklu Hajduka na stadionu JNA od 5:2 bio strelac sa gola iznad 11-terac u tom meču, pa eto prvo pitanje Lazo, ukoliko ponovo se eventualno ukaže šansa da, na primjer, sa bele tačke postigneš pogodak, da li ćeš preuzeti odgovornost? Pa, ovako budemo igre, naravno da hoću, ja mislim da će i biti. Dobro, to ono je bilo, nije bilo toliko merilo prošla polosezona, sad smo mnogo jači, tamo je falilo 5-6 igrača, nije igralo. Sad će to biti sve drugačije, ja se nadam. Hajduk je puno jači nego jesenas, dočekujete Partizan sa velikim optimizmom, u kuli ste pregazili jake ekipe, ozbiljne ekipe kao što je OFK Beograd, kao što je Jagodina. Pa da li se posebno spremaš za ovaj meč i ti tvoji drugovi ili ipak gledate na to kao na svaku drugu utakmicu? Pa naravno, Partizan je ipak ozbiljna ekipa i to pokazuje i u dosadašnjem delu. Prvi su na tabeli, nisu gol primili, pripremamo se kao za svaku utakmicu i moramo dati sve od sebe jer sad smo kiksnuli ovu zadnju i tražimo bodove u svakoj utakmici, tako se nadam bodovima i na ovoj. To je to, daćemo sve od sebe, nema tu. Da li si možda proučavao malo igrača koji ćete vjerojatno čuvati u odbrani Partizana ili... Pa naravno znam većinu tih igrača, to su sve dobri igrači, znam ih dosta, ali nadam se, opet ponavljam da ćemo napraviti uspeh, da ćemo uzeti naravno neki bod koji nam znači puno u nastavku daljih dela prvenstva. U teškoj smo poziciji, znači nema biranja bilo koja da je utakmica u pitanju, moramo da uđemo maksimalno, da uzmemo svaki bod koji nam se ukaže prilika. Recimo ti si prvi strelac Jelen Superligi, odnosno deliš to prvo mesto i u dobroj si formi, tako kažemo, tako da svakako će od tebe najviše strepiti navijači i igrači Partizana, ali da li ti koliko te opterećuje uopšte ta trka za naslov najboljeg špica Srbije? Pa ne razmišljam uopšte o tome, znači igram da ekipa pobedi, to mi je na prvom mestu, znači bilo ko da bude strelac, naravno da mi je najdraže kad sam ja taj, to nema, ali na prvom mestu mi je pobeda i bodovi, pa posle opet mi je drago kad dam gol i da namestim gol, opet mi je drago, tako da ne gledam to tako, znači bitno mi je prvo da pobedimo mi, pa onda ako budem strelac to je još veća sreća. Pred ovaj deo prvenstva smo razgovarali na temu krajnjih dometa Hajduka i tada si ipak dao si jednu optimističnu izjavu. Eto, Hajduk je odlično startovao u Kuli, mislim da bolje sigurno što tiče bar utakmice u Kuli nije moglo, pa na strani ste izgubili 2 utakmice poprilično nesrećno, posebno u Kragujevcu. Kako si ti vidio ova 4 meča i da ti je neko nudio, tako da kažem, hipotetički pre prvog kola prolećnog dela prvenstva, da li bi prihvatio ovakav scenarij? Pa, možda i bi, možda i ne bi. Znači, kako smo odigrali sad ovo, znači, mogli smo još više, znači, bar još taj jedan bod sad u Kragujevcu, to nam je puno značilo, znači sad smo vratili njih u igru i sad opet ponavljam da smo u ozbiljnoj situaciji, znači, borimo se za opstanak i tu nema šta, znači, opet kažem, svaki bod koji može se osvoji, mi ćemo dati svoj maksimum, znači, osvojit ćemo. I bit će i sad u nedelju teško, opet u sredu igramo sa Zvezdom, isto teško gostovanje, težak raspored, znači ozbiljna situacija, tako da moramo da uđemo 100% spremni sad ovu sledeću nedelju i to je to. Neka bude borba neprestana, neka bude fair u nedelju, pa neka bolji pobedi. Naravno. Dorac preporoda ekipe Hajduka u ovom
delu sezone, svakako čovjek koji je najzaslužniji za ovaj bodovni saldo iz sjajne igre na stadionu kraj Kirševog kanala jeste šef stručnog štaba Milan Milanović. Pa ćemo pitati šefa Hajdukove struke kako je Hajduk zapravo prošao ovaj pripremni ciklus zbog obaveza reprezentacije, odnosno mini ciklus zbog obaveza reprezentacije. Odigrana jedna utakmica u Mađarskoj protiv tamošnjih prvoligaša Kapošvara i da li je zadovoljan pre svega zdravstvenim bilansom u ekipi. Kako ste, gospodin Milanović, proveli ovaj mini ciklus pred Partizan? Mislite ovo u pauzi, u reprezentativnoj pauzi, da radili smo na razvoju svih sposobnosti fizičkih i tehničkih i taktičkih, normalno i psiholoških. Imali smo tu utakmicu u Kapošvaru, rezultat je 0:0, nije to bila neka sjajna utakmica sa naše strane, međutim bili smo dominantniji, mislim u igri smo bili dominantniji, imali smo i neku šansu više, onako, ali po meni to je bio jedan odličan trening. Opet smo se sravnali sa ekipom iz druge lige, videli smo gde smo, mislim da imamo dobar materijal za nastupajući period. Recite mi, Hajduk dugo nije imao ovaj broj reprezentativaca, to su Nikola Perić, Jevtović, Mladen Veselinović, Boris Grozdić, Slobodan Lalić, dakle petorica reprezentativaca u različitim selekcijama Srbije. To svakako godi Hajduku kao klubu, u tome nema dvojbe, ali vi kao trener ste bili lišeni pomoći tih igrača, posebno Lalića i Mladena Veselinovića koji su standardni prvotimci. Koliko to uopšte remeti ove obaveze, da kažem, reprezentacije, koliko to remeti? Remeti rad u neku ruku na treningu, nedostaju ti igrači za koje znaš da igraju, verovatno koji su zapravo igrali do sad standardno i u tom smislu remeti rad. Međutim, jedno zadovoljstvo je veliko kada znaš da imaš reprezentativce i ostalom oni tamo igraju utakmice, isto se porede sa jakim igračima, sa jakim ekipama, tako da je u neku ruku, i ako malo nedostaju na treningu, dobit će kroz te utakmice i iskustva i rutinu, tako da čovjek može samo da bude zadovoljan. Ja ne znam baš toliko bliže istoriju, ali u bliže vreme Hajduk nije imao toliko reprezentativaca iz prve ekipe. Ne, sigurno ne. Moramo pomenuti naravno utakmicu s Partizanom, konkretno narodnog protivnika, radi su aktualnom šampionu ekipi koja je ubedljivo prva i sada na tabeli. Da li se spremate za ovaj meč posebno, taktički, da li motivišete igrača na neki poseban način ili doživljavate utakmicu kao i svako drugo? Rekli ste nekoliko puta da ćete istu taktiku imati protiv svih u ovoj ligi. Rekao sam i pri tome ostajemo. Ne bih mnogo da otkrivam kako ćemo da igramo. Ne šalim se, u suštini igrat ćemo u osnovu kako treniramo, kako smo i do sad trenirali. Normalno nije isto igrati protiv Partizana i protiv bilo koga drugog, Partizana, Zvezde i tih velikih klubova i protiv trećeligaša. Ne može biti isto nikako, međutim 3 boda su 3 boda. To je isto i protiv Partizana i protiv Brska, iz Borča i Smedereva. 3 boda su uvek ista, tako da se mi pripremamo da igramo na pobedu, da igramo kao i do sada agresivno po sredini sa brzim tranzicijama u napad i ništa novo to ne mogu da kažem. Da li ste zadovoljni zdravstvenim bilansom u ekipi? Da, svi su zdravi. Svi su zdravi. Bio je problem sa Adamovićem, operisao je jagodičnu kost, sad je sve u redu, već trči jedno vreme, sad može i sa loptom da radi, se priključi ekipi. Pekarić i Obrovac su danas bili istestirani, imali su malo teži trening bez lopte, tako da ja mislim da će sutra normalno da treniraju već. I za kraj, više puta ste ponovili da je vama jedan od ciljeva zapravo povratak publike na stadion, eto, protiv FK Beograda, nažalost niste bili prisutni iz objektivnih razloga, ali bilo je 2000 ljudi, bila odlična atmosfera i čini se da ove ofenzivne partije Hajduka i veliki broj golova, pre svega protivničkoj mreži, vraćaju, dakle, Koljani na stadion. Pa da li imate neku poruku možda za Hajdukovu publiku, za gostujuću publiku i šta očekujete uopšte od situacije na tribinama? Mada je ono u principu uvijek bila korektno od ovih mojih ekipa. S publikom nemam ništa, tako da nemam ni poruke nikakve. Što se Hajduka tiče, Hajduk ima lep stadion, fudbalski stadion, hoću da kažem, lepo je na njemu igrati, odlična atmosfera, tako da svaki čovjek više koji dođe, svaka stotina više navijača
je osjetljiva, naročito očekujemo ovdje pun stadion, neki 5, 6, 7 hiljada ljudi, ne znam ja tačan kapacitet, 6 hiljada. Očekujem da to bude puno i mislim da će biti izvanredna engleska, će atmosfera biti kao jučer što smo gledali na Chelseaovom stadionu, Stamford Bridge, Brazilce i Ruse. Očekujem neku takvu atmosferu, a što se publike Hajdukove tiče, ja sam malo prije rekao da je to jedna od najkorektnijih publika koja poznaje fudbal i koja pozdravlja dobru igru. Ja im obećavam da će imati sa naše strane sigurno, a verujem i sa Partizanove strane, da će imati jednu otvorenu utakmicu, puno dobrih šansi i momenta. To garantujem da će biti napadačka igra sa ove strane. Hvala gospodinu Milanoviću. Utakmica između Hajduka i Partizana na programu je u nedelju 20. marta sa početkom u 15 časova. Karte koštaju 400 dinara za sve sektore i sve ulaze. Mogu se nabaviti na dan utakmice od 11 časova do početka meča. Upravni odbor Hajduka poziva navijače da ispune stadion do posljednjeg mesta i navijaju fer i sportski za svoj tim.